Aner malakan yam kan adia konti lianka roina guasame biya kamal kan oro 90 B channel an wala a shanka jandangro ka pay bakal ron kina dangro wir jandangro wi dij bana jome bana jelinkel ka dobadan en shilar mu to ga jo ban len guasame rek mu to ko Kosh County Commissioner re wi ka so Sudan shala do jen chaja pet ke chaja nyurika aneten kon tila nasa nakada drop ke gat kwale kujen wo ngumela roda kajalere me bana jelinkel akan kono ni ami jira mi jidit kano 90 B channel goro jen wo jen dere lerme dere janyo akane de ko ken de notification bell dere je twine ka dere subscribe ko de lati de kan shamala chub gosnetin gor kon ken wo de ko ten bana rocha ka Kosh County Commissioner kere ga dan en chide to ka je kere ka je to ka je ka jo mishalat gwasa me chala do nene Kosh County Commissioner wajen chakan tet ka mashni ki tet ka naknat gwal mi shaja bushtin ki shaja nyurakatin gwal mi jalatin ke deide kana torbiyelika ere ga me toga ka shanga wal bangon ka pay bakal won kina dangaro wi jandangaro wi diich shala do nene ka gwada dana jene ki jalla ka torbiyelika shala do ken chaka nyuraka mi shaga nyuraka mo cha togo no cha torbiyeliken Chada gurno kan ba kanak la county commissioner Shwala James Ganmaywell wa James Ganmaywell jana wa jana gwam to do long wa cha yir cha debat ko do brana cha nyurika ja cha nyurika ngo de torbel ko jel ka jakandial de kan nakandial no Nathan content kwa wuda me kwa nyurika washika ban ka surprise alo chidunya ban ka pada long ana ka shukan ma shukan kalab shukan commissioner shukan negatin konan ta kel shukan ga shu baran gwad mon wajata ta na ta shiboti kan ga jik dundo wacha ka joj ka jo wadana shala da ken Nathan content sha commissioner sha ka mak gwada chikan ma chikan ka doiten alo nakan commissioner kana jikwar tin kono jelga kel shala do shi commissioner security personnel wa shukan kormo shukana terkaka wa kormi dit pan ka korga mi chikana ngakene tin kon ken tin cha commissioner cha je nyurika me kan ngaje no shi kor cha batch shukana shungoj awacha ne dangaro ka security team kay ne de content the core commissioner security personnel shaga mo ka bot duno tela ramishliu kaka commissioner Ganmaywell tela mishi kek tela bon mishi jek wajan kana mo ka bot ka kana berka do chajo mo shajalat ci local official ci kan mandana ci tok ci kana logo long akan neten kon tin york commissioner ka kanete dual wa kuma jatene tamma gor kanete to neten kon tin cha commissioner cha je nyurika kon commissioner cha je denak a commissioner Kosh County ka do badan ci ko de to ka je wa cha security cha je aleka anano en group ke bonadan en lat commission kana me wa kan ka rodi an lara wa kan kana lara no ko koneti ti ten kon tin gor no de ka commissioner ke dene commissioner naktaram shi lar nono jire mo je chutok ka Kosh County ka jodan shalat ke je men ban ngai gwasame ka jan gwasame ni ngai kono te tere monte gatin shanki ter karwade ngai kon dialan wo mi ben ko ngaga kwar te kanete la jallo ka mi jen kwar no ko ri ga chutok ka Kosh County Commissioner ka wuda danan la commissioner antama wuda rai kon ko kwida me Honorable James Ganmaywell wajen shade bana yede kana jukwara ne ga danga wotin kono shiboti kan ga jek chagan dolwal wa share da ya yuri alaka lawan tamitin security force statin ka gorga jani ba manda la roda ba je dil ngach anu ngutuwa ka jamo en Kosh County ka jolat kono me gwasame jen tepi Unity State ka Greater Panal region Rewika South Sudan jen teka center ka Unity State jen gwada dana tetin kamen shalat chimin link kona me
eno ba commissioner ki kwar ranan ke which eno ba je mak ki ba gurno ba je nak name shi chero lut eno no chala do ne karon kinan dangro do well eno no wa chane jan dang dugru dich chaga ne kre wichin winimi ka point de en Kosh County ano ka jan rege dana chituok chala do ne wa galwa gai mila Kosh County commissioner ka gwade dan wajara medane nangna jo mo gwade dan shewe wa Kosh County te ka tung manung talat ka rodian mi dong mi sha commissioner sha ja kwan ka dong bane ka baka gorno bakanak wana mo mi bej antam go ka jabron go kwa je suspect ni tin kon dong gor ka jano de wude me de janak ka do beran ci kon ngwasa me wa go ka je eno ken dong kaniti la jitar wut ko mushal ka gan may wala ne no shit ka medan ci kon to ko runte kono ci dot jok cha guj bono ka jen kor godame ke lew wa wite ka malbo lo telarek dino tama ce to ko ci mushit kana me ce to sharam dan ala county commissioner cha yire cha de bat da do gwada dan en ce to tin ngoda batar kamenan shoda lad baji del gor eno ngum le rode ki ngu wona ko dong de commissioner de ja gorno baje naka jamo ko ne me shi mutot ne me midi mite gare mi shitok la ja gorno baje dil ngach ko do bran ci to ko je misha commissioner sha jam bush re mangai kono no wina kon dal kono kono shal ken wore ka jan gwasa me rik tan wan katen no de kono jigono tene la ja gorno bok be kan ka mach kan wore tene bot la ja gorno dong de ne kende kan ga chol amishit kana me dong dar to ko dera ter mi ci kon to ko gwam mi shewe ki dong dera ter ba ka kwi kwara mandan le roda ko Kosh County commissioner ko do bran cha gor ka je shala do jen tele je der dino dong te ka ne ka te dong nyer ka je re kwar manana tetin so jo me gor di ne ling ka je le rame ko do bran an chire ke de to ka je an wudin danan kaf which ka Kosh County gore jeno biya rojame biya nyoga nas ko ken katin baj bayti kono lat ko rodian de ko le top ko ne shim gwano dong de kwar de jama ki de jenak ka do bana cina mace to ka je Kosh County commissioner wajen challenge lon ko gwam tot cha yede cha ya de bat duno neka tin kono jelga jakel ne ti shop karaw cha mu ka bot dit duno telegram chilure dien cikan jo mo cikan lat cha moy ne to bot karodian ci Kosh County commissioner ci chukan torbiyeli ken di albono no cinetin kontin nyinka ke gwadran cha petin wa ci ko chu pot ci ko ren chu bar no ka do badanen ci kormo ci to ko je jo me jen jo dana gordi nyoga yakel gorno jen bi jen nyoga ne ko ken commissioner gar maywal shaje de nak da dop gwad me jelatin jo me de jen nyoga yakel en wo na ti rodian nyogba agwi ke jen go keneto to te goro jen o de kan commissioner de kan nako adoba dien tara goro kelio nyok shuda shalet ko mingi kono kon werno mila kondor gor banje chol chimo gwa she gwana mo bu commissioner ne me bana je dil linga gwa ka dob da ne na ganga je cina do den naka je kon tam mila na nang ro dien o mite mi to ko be na wona ko bnar nak namo pin la telemal Quran dera Quran ka jang ke dia Quran kamran karodan jo me gorjen o de yenaling ka do badana shanun ka je ka kwi Kosh County commissioner andana sha yede chaje debat re duare kire woje dan er woje tin ala kwar nyaga ne ko ken en biate kamal bye bye